Kunalo mama lokwi-navigator othi turn left, turn right. Athi mawudukile athi no, make a U-turn. Loya mama loyana akuyona inkinga ukuthi i-delay ibe ngakanani. But inkinga ukuthi awusamuzwa kwi-device yakho. Mongasamuzwa kwi-device yakho is whereby la usulahlekelwe khona isignal. Nefoni yakho iyakutshela ukuthi you lost signal. Ngamanye amazwi empilweni ungavinjwa noma ungamiswa i-delay yempilo yakho. Kodwa khathazeka ngokuthi isignal ye location yala uyakhona isekhona yini. Ungavuma empilweni ukulahlekelwa ilocation, ungavuma ukulahlekelwa ilocation ye-destiny yakho. Okubale just keep your destiny wherever la uyakhona. Empilweni fana nomfula, mawufana nomfula, umfula nometha noma kuthiwa kuza udodo ngakanani kodwa uyaqhubeka uyaphambili. Nometha noma empilweni kuza abantu abanjani empilo yakho, qhubeka nabo noma bengababi, qhubeka nabo bazosala endleleni. Unafana nomfula, you know what, ukuthi bonke abantu abakuhlebana abakhuluma ngempilo yakho nabakuthukayo nabenza yonke into abakudiscourageayo bazama ukuthi wena ungafiki la uyakhona. Wena fana nomfula, hamba nabo bazosala endleleni. Umfula mangabe kunezinto ezingene kuona umfula nokungcola ongena emfuleni, umfula uyaqhubeka uya la uyakhona, ukungcola kuzosala endleleni. Nawe empilweni yonke into ezinkathazo izosala endleleni, qhubeka uye phambili as long as i-destiny yakho ne-location yakho sayigcinile emqondweni uzofika la uyakhona. Ungagive uphiswa abantu abakhulumayo, ungagive uphiswa izinto ezikatheka endleleni ezima phambi kwakho. Qhubeka uye phambili uzofika la uyakhona. God bless you.